Zamislite da vam neko kaže sledeće: mir ne znači isto što i sloboda, tišina ne znači isto što i sloga, a država može decenijama da izgleda stabilno, uredno i čak srećno, a da u sebi nosi tempiranu bombu koja samo čeka da joj neko skine osigurač. Zamislite da vam kažu da bratstvo i jedinstvo nije bilo rezultat neke velike ljubavi među narodima, nego rezultat pametno vođenog straha. Straha da se istina ne izgovori naglas. Straha da se ne kaže ono što svi osjećaju, ali niko ne sme da izgovori. Straha da se ne postavi pitanje koje kvari sliku, jer, brate, hajde da budemo brutalno iskreni. Ako je bratstvo bilo stvarno, zašto se raspalo tako brzo? Ako je jedinstvo bilo iskreno, kako su komšije preko noći postale neprijatelji? Kako su ljudi koji su zajedno slavili, radili, putovali, venčavali se, gradili kuće, preko noći počeli da se gledaju kao da se nikada nisu ni poznavali? I ono najopasnije pitanje, pitanje zbog kog mnogi odmah osjećaju knedlu u grlu: da li smo živeli u slozi ili smo živeli u tišini koja je čekala da pukne? Ovo nije priča o tome ko je kriv. Ovo je priča o sistemu koji je probleme zamrzavao umesto da ih rešava. Ovo je priča o tome kako propaganda može da napravi mit i kako mit može da drži državu na okupu sve dok ljudi ne shvate da su im životi postali kulisa. A kada kulisa pukne, sve iza nje izgleda mnogo ružnije nego što je iko mogao da zamisli. Prvi šok, bratstvo i jedinstvo kao najveći tabu. Da odmah postavimo stvar kako jeste, bratstvo i jedinstvo nije bila samo parola. To je bila religija države. To nije bila fraza koju ponoviš pa nastaviš dalje. To je bio test lojalnosti. Ako kažeš da veruješ, dobar si. Ako pitaš, postaješ sumnjiv. Ako inzistiraš, postaješ neprijatelj. I sad zamisli kakav je to sistem. Sistem koji se hrani time da svi klimaju glavom, čak i kad znaju da nešto nije kako treba. Sistem u kojem se mir čuva tako što se istina guši. Sistem u kojem se različitost ne rešava kroz pravdu i razgovor, nego kroz strogo pravilo: ćuti, ne talasaj, ne diraj, ne pominji. To je prvi razlog zašto je ova tema toliko eksplozivna i danas. Jer svi imaju uspomene. Neko se seća sigurnosti, posla, putovanja, života bez stalnog stresa. Neko se seća tišine, straha, zabrana, toga da ne smeš da kažeš šta misliš. Neko se seća komšiluka koji je bio stvaran. Neko se seća nepravde koja je bila stvarna. I kad to sve staviš na sto, dobiješ jednu neprijatnu istinu. Moguće je da je Jugoslavija bila najbolji primer kako se narodi mogu držati zajedno, ali i najbolji primer kako se problemi mogu gurnuti pod tepih dok tepih ne eksplodira. Rat kao kolektivna trauma. Vratimo se u 1943. godinu. Jugoslavija je razorena. Narodi su rastrgani između ustaških zločina, četničkih osveta, nemačke okupacije, italijanske okupacije, partizanskog otpora i građanskog rata koji se vodio paralelno sa ratom protiv fašizma. Sela nestaju, porodice se brišu, komšije se ubijaju, a ono što je najopasnije, ono što ostaje zauvek, jeste osjećaj da se zlo desilo, ali da se o njemu nikad neće govoriti do kraja. U toj tami rađa se ideja koja zvuči kao spas, bratstvo i jedinstvo. Partizanski pokret nudi nešto što istorija Balkana skoro da nije poznavala u toj meri: zajedničku borbu svih naroda pod jednom zastavom. Ne Srbi protiv Hrvata, ne pravoslavci protiv katolika ili muslimana, već svi protiv fašizma. Za mnoge mlade ljude to je bio prvi put da su drugog vidjeli kao saborca, a ne kao naslednog neprijatelja. U šumama, rovovima, planinama rađala se nova slika Jugoslavije, ali rat ne briše traume. Rat ih samo potiskuje. Zločini se ne završavaju potpisom mira. Sećanja ne nestaju jer je država rekla da treba da nestanu. Osvete ne prestaju jer je neko okačio parolu na zid. One se samo gurnu pod led. I taj led deluje stabilno.
dok ne dođe leto. Posleratna država i stvaranje mita. Nakon rata, nova Jugoslavija se gradi na pepelu. Bratstvo i jedinstvo postaje temelj sistema, ne kao opcija, već kao zakon. Škole, ulice, fabrike nose to ime. Deca uče da su nacionalni sukobi stvar prošlosti, da je Jugoslavija pobedila istoriju, da je mržnja poražena, da su narodi odrasli. Autoput koji povezuje republike simbolično spaja narode, pesme slave zajedništvo, filmovi grade mit, slike partizana, radnih akcija, mladih koji se smeju dok nose cigle, postaju nacionalni selfi države. Na prvi pogled sve funkcioniše. Ali postoji jedna rečenica koja bode oči. Svaka država koja mora stalno da ponavlja da je jedinstvena, zapravo se boji da nije. Jer da je jedinstvo stvarno, ne bi moralo da se ponavlja kao molitva. Da je bratstvo stvarno, ne bi moralo da se dokazuje parolama. Bilo bi prirodno. A ovde je postalo obavezno. Sistem koji ne trpi pitanja. U socijalističkoj Jugoslaviji postojale su teme koje se nisu dirale. Nacionalna pitanja bila su među najopasnijima. Kogod je pokušao da govori o neravnopravnosti, o ekonomskim razlikama, o identitetu, o tome ko koliko daje i ko koliko dobija, o tome ko je potcenjen, ko je privilegovan, ko je učutkan, brzo je postajao problem. I sad dolazimo do jedne kontrove istine. Država koja je morala da čuva jedinstvo zabranama, nije čuvala jedinstvo, ona je čuvala sliku jedinstva. Goli otok nije bio incident, bio je poruka. Poruka da bratstvo i jedinstvo nije ideja o kojoj se raspravlja, nego dogma koja se prihvata. Ako se ne uklapaš, sistem će te slomiti. Hrvatsko proleće 1971. godine pokazalo je koliko je sistem bio krhak. Studenti i intelektualci tražili su više autonomije, više prava, više dostojanstva. Odgovor je bio represija. Isto se dešavalo i drugde. Svaki glas koji je tražio više proglašavan je pretnjom. Paradoks je bio jasan. Da bi se sačuvalo jedinstvo, gušila se sloboda. Da bi se održalo bratstvo, kažnjavalo se mišljenje. I sad dolazi ono što boli. Kad decenijama učiš ljude da ćute, ti ne gradiš slogu, ti gradiš pritisak. Pre nego što nastavimo dalje, imamo jedno malo pitanje za vas koji gledate. Ako ste stigli do ovde, poštujemo to. Očigledno vam je stalo do istine i teških tema. Zato, ako vam se dopada ovakav iskren pristup, pretplatite se na kanal da zajedno nastavimo da pričamo otvoreno. Nije lako pričati o ovim stvarima, ali neko mora. Hvala vam na poverenju. Idemo dalje. Psihologija potisnutog društva. Kada ljudima decenijama govoriš šta ne smeju da kažu, oni nauče da ćute. Ali ćutanje ne znači saglasnost. Ćutanje znači potiskivanje. I to je možda najveći psihološki trik Jugoslavije. Mnogi su stvarno živeli normalno, čak lepo, ali istovremeno su naučili da neke rečenice ne postoje, neka pitanja ne postoje, neka sećanja ne postoje. Jugoslavija je bila društvo sa dva lica. U javnosti harmonija, bratstvo, proslave, parola na zidovima, osmeh na televiziji. U privatnosti vicevi, strahovi, sumnje, prečutkivanja. Ljudi su se družili, radili, zaljubljivali, venčavali, putovali, delili hleb. Ali duboki problemi nisu nestali. Samo su čekali trenutak. I sad dolazi ključ. Kada sistem drži narode zajedno kroz kontrolu, a ne kroz pravdu, on stvara lažnu stabilnost. A lažna stabilnost je najopasnija, jer izgleda kao da je sve u redu, sve dok ne pukne. A kad pukne, pukne brutalno. Ekonomija kao skriveni okidač. Evo dodatnog sloja koji mnogi preskaču, a bez njega nema pune slike. Ekonomija. Dok je sistem imao para, dok je život rastao, dok se moglo graditi, putovati, raditi, dok su ljudi osjećali da im sutra može biti bolje, bratstvo i jedinstvo je imalo gorivo. Ali kad je gorivo počelo da nestaje, sve ono što je bilo potisnuto izašlo je na površinu.
Kada ekonomija počne da se raspada, ljudi traže krivca, a najlakše je krivca naći u drugom. Počinju priče ko koga izdržava, ko koga pljačka, ko dobija više, ko je povlašćen, ko je potcenjen. I tu nastaje savršena oluja. Političari shvataju da narod koji se boji i narod koji je besan najlakše vodiš tako što mu daš metu. Umesto da se priča o dugovima, o korupciji, o lošem upravljanju, o nesposobnoj birokratiji, priča se o identitetu, o ugroženosti, o istoriji, o tome ko je kome šta uradio. I sad dolazimo do brutalne istine. Bratstvo i jedinstvo je počelo da umire onog trenutka kad je prestalo da bude korisno za stabilnost moći. SMRT Tita i početak raspada. Dok je Tito bio živ, sistem je držao. Njegova ličnost bila je stub države, a njegov autoritet kao poklopac na loncu koji ključa. Posle 1980. godine led počinje da puca. Ekonomija tone. Dugovi rastu. Nejednakosti izlaze na površinu. Nova generacija političara shvata nešto ključno. Bratstvo više ne donosi moć. Nacionalizam donosi. Retorika se menja. Stari simboli se napuštaju. Nove zastave se podižu. Na trgovima, na televizijama, u novinama, sve više se priča o narodu, a sve manje o čoveku. I kad politika počne da govori jezikom plemena, a ne jezikom građana, država ulazi u zonu bez povratka. Kolaps sistema i pad bratstva. Krajem 80-ih Jugoslavija se postepeno raspada, republika po republika. Najpre dolaze višestranački izbori, pa jačanje republičkih centara moći. Slovenija i Hrvatska krenu svojim putem. Slike iz tih dana su sablasne. Masovni mitinzi, nova ikonografija, nove pesme, novi heroji, nova istorija. Stara simfonija bratstva biva zamenjena bukom identiteta. Tu se dešava nešto što je posebno jezivo. Ljudi počinju da veruju da je rat logičan, kao da je rat prirodan, kao da je rat uvek bio tu, samo je čekao. A to je znak da je propaganda pobedila. Kad čovek počne da prihvata nasilje kao sudbinu, to znači da je neko u njegovoj glavi već pobedio. Tadašnja vojska i paravojne formacije, nekada zajednički simbol odbrane, postaju oruđe raspada. Jednostrano obećanje bratstva ispostavlja se kao papirni vetar. Ljudi sa naših planina, polja i sela, ranije smatrani braćom i komšijama, naglo postaju neprijatelji. I ne, to se ne desi zato što su ljudi odjednom postali zli. To se desi zato što su decenijama učeni da ne rešavaju problem, nego da ga potiskuju. A kada potiskivanje pukne, puca kao staklo. Rat kao konačni dokaz i najveća tragedija. Ratovi u Hrvatskoj i Bosni otkrivaju krhkost mita. Pali su mostovi, pale su kuće, pale su iluzije. Reči koje su nekada delile ljubav sada nose tonu krvi. Novine bruje o zverstvima. Ljudi beže. Porodice se razdvajaju. Život postaje broj. I tada bratstvo i jedinstvo dobija najokrutniji epilog. Postaje nešto što se pominje sa gorčinom, kao prevara, kao obećanje koje je završilo u dimu. Ali sad dolazi najkontroverzniji deo zbog kog će ljudi u komentarima da polude. Bratstvo i jedinstvo nije palo samo zato što su narodi bili različiti. Palo je zato što su eliti trebale podele da bi opstale. Kad nema para, kad sistem puca, kad se mora objasniti zašto je sve propalo, najlakše je reći krivi su oni drugi. A narod, zbunjen, ranjen i preplašen, počne da veruje. Da li je sve bila laž? I sad smo na najtežem mestu. Da li je bratstvo i jedinstvo bila laž? U praktičnom smislu jeste, jer je obećavalo ono što sistem nije mogao da ispuni, ali u ljudskom smislu nije. Postojali su gradovi i zajednice gdje je suživot bio stvaran. Postojale su mešovite porodice, prijateljstva, kumstva, komšiluci. Postojala je svakodnevica koja nije bila laž. Pa šta je onda bila laž? Laž je bila to što su ljudi ubeđivani da se problemi ne rešavaju, nego zaboravljaju. Laž je bila to što su ljudi učeni da je normalno ćutati.
Laž je bila to što je sistem prodavao ideju da se različitosti mogu držati zajedno bez istine i pravde. Najveći paradoks je sledeći. Oni koji su najviše govorili o bratstvu često su prvi profitirali kad je bratstvo nestalo. I to je momenat kad gledalac shvati. Ovo nije priča samo o Jugoslaviji. Ovo je priča o svakom sistemu koji gradi mit umesto institucija, parolu umesto pravde, sliku umesto istine. Bratstvo je postojalo, ali nikad nije bilo dozvoljeno da bude stvarno. Evo rečenice koja se mnogima neće svideti, ali je brutalno logična. Bratstvo je moglo da opstane samo da je bilo dobrovoljno, a ono nikad nije bilo potpuno dobrovoljno, jer je bilo uslov sistema. Bratstvo kao emocija ne može da se naredi. Jedinstvo kao poštovanje ne može da se propiše. To ili živi ili ne živi. A kada država napravi ideju obaveznom, ideja prestaje da bude ideja. Postaje alat. I tu se desila katastrofa. Ljudi koji su stvarno želeli mir, morali su da ga brane ćutanjem. Ljudi koji su želeli pravdu, morali su da se prave da ne vide nepravdu. Ljudi koji su želeli jednakost, morali su da gledaju kako se moć deli iza kulisa. I tako ideja polako truli. Ne zato što je loša, nego zato što je zarobljena. Istina iz pepela i moderni paradoks. Zanimljivo je osvrnuti se na jedan paradoks modernog doba. U trenucima protesta protiv korupcije i elita, ljudi se ponekad vraćaju starim simbolima zajedništva. Ne zato što žele da vrate državu, nego zato što žele da vrate osjećaj da nisu neprijatelji. To ti govori jednu veliku stvar. Ideja zajedništva nije umrla. Umrla je vera u sistem koji ju je koristio. Ljudi nisu nostalgični za partijskim komitetima. Ljudi su nostalgični za osjećajem sigurnosti i normalnosti. I tu treba biti pošten. Sigurnost je bila realna za mnoge, ali cena te sigurnosti često je bila tišina, a tišina je skupa, jer sve što se ne izgovori na vreme, jednog dana izađe kao vrisak. Da li je bratstvo i jedinstvo bila najveća laž Jugoslavije? U jednom smislu jeste, jer se pokazalo kao ideal koji sistem nije mogao da iznese, jer se raspalo pod pritiskom krize, politike i pohlepe, jer je u najtežem trenutku postalo prazna reč. Ali u drugom smislu možda nije bila najveća laž. Najveća laž Jugoslavije bila je vera da se zajedništvo može održati bez istine, da se mir može graditi bez pravde, da se različitost može držati pod kontrolom bez razgovora. Jugoslavija nije pala samo zato što su narodi bili različiti. Pala je jer nikada nije smela da postane društvo u kojem se problemi rešavaju javno, otvoreno, pošteno. I zato je ova priča toliko opasna i danas, jer nas tera da priznamo nešto što boli. Možda smo imali šansu, možda je postojalo bratstvo u običnom čoveku, ali sistem ga je pretvorio u parolu, a parola ne može da izdrži istoriju. Ako vam je ova priča otvorila nerv, otvorila pitanje ili probudila sećanje, podržite kanal lajkom i pretplatom. Napišite u komentarima bez kočnica da li mislite da je bratstvo i jedinstvo bila laž ili propuštena šansa, da li smo živeli u slozi ili u tišini. I najvažnije, ako mislite da su narodi krivi, recite zašto. Ako mislite da su elite krive, recite kako. Ovo je tema koja ne umire, jer i dalje živimo posledice. Hvala što ste gledali. Vidimo se u sledećoj priči, još mračnijoj, još opasnijoj, još bližoj istini.